Soro kugambira ekikwekweto kya Operation SHUJJA agambire ngu Amahe ga Uganda People's Defence Forces gakikirizibwa okutaho mu ihanga lya Democratic Republic of Congo bwanyuma y'abahekera ba ADF kutandika kunagaza bomu mu Uganda omwaka oguhwire. Ebi byona bitakabireho gavumenti ya Congo n'eya Uganda bakateeka omukono ahandagaano ekyatumira Amahe ga UPDF garukweju Senyonya hamwe n'embundu z'amaani okuteera enkambi za ADF ebiro 30 by'okwezi kwa 11 omwaka oguhwire. Zimwe hankambi zatirwe harimu kambi ya Uwa, Tondoli, Beli 1 na Beli ya kabiri. Kuyatandikira ku attackinga okuteera amabomu okurasa amabomu mu Kampala mu mabasi akabaho kuziika kwa Deputy IGP ku side za North Uganda nabo bakwatire ababomu. Iki kialetera government ya Uganda gamba no tuinakoragana na government ya Congo okura nti tugenzere tubayambire tuyiheyo ADF nambali bayikaraga mu camps zabo abukaka akimanyirwe ADF eruga mu Eastern Democratic Republic of Congo. Haitoro kugambira ebe Operation SHUJJA mu chweka kya kabiri nko kumeja Peter mu gisaro kushobora na tukakozesa muno endege zaitu na artillery zine munde nkoto zitera haraira kuranti ADF tubayisire oba tubabinze mu camps ezo. Ati phase ya kabiri mukikaro kyokolesa artillery oba n'enyonyi zaitu tuija kwesanga nti tuteire kandi abantu abatugenzere okoraki okununura. So twaswamu kukozesa hati Amahe gaitaka infantry tueta infantry. Meja Mugisa nagira ngo bumwe ahabusinguzi obo babasize kufika mu kikwekweto kya Operation SHUJJA no kwita bamwe habahekera kwigura imihanda kucungura bamwe abantu babire bahambirwe okukwata embundo tireho n'ebindi bingi. Obuzibu obu Operation SHUJJA buli kintu kimu kyonka obuhangwa bwensi. Omuntu bwakuhura ekibira kya Virunga ekibira kya Ituri at least Ituri baitu Virunga forest kiri kibira ekyogamba nti kinamu obuzibu bwingi halimu nyanja halimu emigera halimu ensozi halimu ebikoko nobukirabe kirungwa Amahe ga Uganda hamwe na ga Democratic Republic of Congo gabasize kuheza bahekera ba ADF amani empunji kurugwa mu ihanga lya Congo naituru kugambira ziriyo zitaho mu Uganda. Ekyo kikabaho ntabo kuba itwe Amahe gaitu gakaba gagenzero munda ombibira tukabatera na tuwaita more than abiri tuwakwate mundu zabu zikira muno mu 10. Meja Mugisa nagira ngo ekikwekweto kya Operation SHUJJA ekiriyo nkigendo mission ekyo kutaho buriyo bwona kubasa kuheza abahekera abekika kya ADF gasha kwa Sunday Rogers.